Muthenya wa tariki 10 mweri wa 10 mwaka uyu niguo Travis Maina wa ukuru wa miaka 2 kuma Thika kaunti-ini ya Kiambu acemanirie na mutino wa guthecwo na huma mutwe-ini wake na mihang'o ya kugeria guthara muoyo wake kiambiriria hau. Kuringana na rugano ruria ruheanirwo ni nyina Judith Muthoni uria ugwikinyite mbere ya kamiti ya senete igii ugima wa mwiri thutha wa mutino uyu kuhanika, Travis ni aguthukirio duka-ini imwe ya kwendia dawa hakuhi na haria mutino ucio wahanikire na niho muti wa huma ino warutiirwo mbere ya acokete gutwarwo thibitari-ini wa Thika level 5. Mlichukua muda gani kwa hospitali ya Thika? Tuseme tulitoka hivyo kama saa 11 hivi. 11. Sasa mlichukua karibu 1 hour. Huko thibitari-ini wa Thika level 5, Travis ndaheirwo tungata wothe wa urigitani otiga kuhurwo mbica iria yatumirwo thibitari-ini munene wa Kenyatta niguo arigitani a Kenyatta mauge kana Travis ni abatie ni gutumwo kuu. No hindi ya gikaro giki ni kugeire na ciuria cia nikii kiagiririe Travis atwarwo ICU ya Thika level 5 o riria thibitari uyu ubatie ni gukorwo na arigitani ya gutungatira mutino ta uyu. Mimi naona haya yote yamesababika sababu ya Thika level 5. Sababu level 5 hospitali kuu inatakiwa iwe na ICU. Level 5 inatakiwa ikuwe na neurosurgeon. Ona kuhana uguo thibitari uyu wa Thika level 5 ni waheanire ngari ya kumuguthukia Kenyatta na makiheo na thiumwe wa kumatwara, ona gutwika akiwatho abatie kuheo manathieri na mabatie guthie matigirire Travis ni amukirwo ni arigitani Kenyatta, no makinya guku utiguo gwathire. Niliingia huko room 4, ule daktari nilikuta huko alikuwa tu anapaguza meza, hata kuangalia mwenye ameingia, kanishautia akaniambia, "Wewe mama, enda ulipe pesa alafu ukuje." Nikamuuliza pesa gani, na hiyo karatasi haiko imeandikwa pesa. Nikarudi huko kwa kulipa pesa, nikamuuliza ni pesa gani inalipwa, akaniandikia hapo 20,500. Haria mburi ironekana gukorwo ekuire ta thaa ni gukorwo ati Travis akinyirio Kenyatta thinacara cia hwaini ucio na ndagitari amuonire thaa 4 cia utuku akimuhura mbica na akiuga athie kwaraniria na arigitani angi, no acokire kuonekana thaa 2 cia muthenya uyu ungi na niguo augire ati riu Travis ni agutwarwo thieta, no maya matiahanikire hi na hi amu acokire gutwarwo thieta thaa 7 cia miaraho yo. Jumi nilikuwa tu nimetoka juu amesema masaa ingine mawili na tumeshinda huko. Nilikuwa nimetoka kidogo niende Iguu alafu nirudi. Hata sikuwa nimefika ta. Nikapigiwa simu. Nikaambiwa mtoto ameenda. Ihinda-ini riri riothe Muthoni augite ati araire anyitiriire mwana wake haria arwaru metagirira gutungatirwo na mwana wake akoretwo agikaya ni ng'aragu na nyota na athie kuhoya utaramu kuma kuri arigitani wa kana ni abatie kumuhe kindu gia kuria, akerwo ndabatie o nginyagia aingire thieta. Hiyo masaa yote tulikuwa tumeshika mtoto juu hii jebe, unajua akiinama tu inaweza mduga. Sasa huko kwa thieta wakimchukua, unajua anamuinuanisha tu hivi wanamrusha hivi. Lakini walikuwa tu wanakuja wanamchuna ili akilia tu anaenda. We are going to follow up this matter with a view of putting an end to it. Where policy changes required, we shall be recommending those changes. Ihinda ria mathaa matanyihiri 14 nirio Judith Muthoni eroreire mwana wake akigirikana kurio ni ruo ruigima na kiuria gia kana ni hari na njira ya kuhonokia muoyo wa mwana wake, nikio etereire kigie na anja. Handu-ini ha Kameme TV, ritwa riakwa ni Kimani wa Ngujiri.